Ihindagurika ry'ikirere bitewe n'ubushyuhe bw'isi ni ingingo kuri ubu ziri mu ziganirwaho kenshi mu nama zikomeye ku isi. No mu nama y'abakuru b'ibihugu bivuga icyongereza iheruka kubera mu Rwanda, izo ngingo zagarutsweho cyane. Kuri iyi ngingo y'ubushyuhe bw'isi butera ingaruka nk'amapfa n'imyuzure, hagarukwa ku kwirinda ko ubushyuhe bwarenga dogere Celsius 1.5. Minisitiri w'ibidukikije mu Rwanda Dr Jeanne d'Arc Mujawamariya avuga ko intego yo kwirinda ko ubushyuhe bw'isi butarenga dogere Celsius 1.5 ari umurongo ngenderwaho ku isi yose. Intego yo kugira ngo dukomeze mu murongo wo kutazamura ubushyuhe ku buryo turenza dogere 1.5 ni umurongo tugomba kugenderamo twese nk'igihugu kandi nk'isi muri rusange, tugabanya ibyuka bihumanya, tugabanya ibintu byose bishobora gutuma ubushyuhe bwiyongera. Ingufu zifashishwa mu nganda, ibikomoka kuri peteroli n'ibicanwa biva ku biti, abashakashatsi bavuga ko ibyo bigize 2/3 by'ibyuka bihumanya ikirere. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare iheruka yagaragaje ko 70.8% by'abatuye mu mujyi wa Kigali batekesha amakara. Iki kikaba ari kimwe mu bihumanya ikirere. Abakoresha amakara bavuga ko babiterwa no kuba ari bwo buryo buhendutse nk'uko aba babisobanura. Impamvu abantu badashaka kuva ku makara kandi byagira ikirere n'ubushobozi buke. Nkanjye kuko ngenda mu rugero rwanjye, amakara y'igihumbi ishobora kuyatekesha iminsi 3, ariko gaze y'igihumbi ntabwo nayibona. Ndaza nkagura amakara ya senyesa cyangwa se y'igihumbi, bakankurira buri kimwe cyose mu byo ngiye guteka byose nkeneye. Gusa nafata igihumbi nkagenda bakampa gaze, ntabwo byashoboka. Mu rwego rwo kugabanya ibihumanya ikirere, Minisitiri Mujawamariya avuga ko Leta y'u Rwanda iri guteganya gutiza abaturage amacupa ajyamo gaze kuko aricyo gikunda kugora abaturage bakaguma ku makara. Naho ku binyabiziga, Leta ivuga ko yigomwa umusoro ku bikoresha amashanyarazi byinjira mu gihugu. Amakara yinjira muri Kigali yagombye kuba yaragabanutse ku buryo bugaragarira buri wese, ariko uburyo Covid yadukomye mu nkokora ni nako yakomye mu nkokora abaturage dushinzwe guha serivisi. Turi gutekereza uburyo abantu bajya banatizwa n'amacupa, ari amacupa kuko niyo ahenze. Hari ibyavuguruwe mu buryo bw'umusoro, aho ibyinjira bishyigikira gahunda zo kugabanya imyuka ihumanya ikirere nk'ibinyabiziga bikoresha ingufu z'amashanyarazi, yaba moto zikoresha amashanyarazi, yaba ndetse n'imodoka zikoresha amashanyarazi. Ubu zinjira mu gihugu nta musoro, nta gikoroto na kimwe batanze. Minisiteri y'ibidukikije ivuga ko ubushyuhe bw'isi ari ikibazo mu Rwanda, aho kuva mu mwaka w'1970 ikigero cy'ubushyuhe mu Rwanda cyiyongereho dogere Celsius 1.4, mu gihe ku isi muri rusange hiyongereho dogere Celsius 1.1. Leta y'u Rwanda ivuga ko hatagize igikorwa bishoboka ko byazagera mu mwaka w'2050 igipimo cy'ubushyuhe cyariyongeyeho dogere Celsius 2.5. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.